Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pailaan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay? No personal na gamit. Saan yung bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yung amin, papagayam. Sakbay na. Shout out. Iti Parotya family, Ken Balas family. Ti Natividad Nagilian La Union. Shout out from RJ. Ken karakay amin na supporters. Daytoy drama tayo nga unay daytan kaka. Ken anaraar tinamnama. Manipod, iti Triple R Productions. Isagot karakayo. Ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti pakasaritaan arapauluan na may saan nakamanan. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Sir Francis. Sana amabukpukaw ang trabaho ka lang talita. Agtudon sir. Agakas kayo man paibay, tanay, adamot araramida. Ha? Karkarwasak kutse mag nagpindas. Diyak masangon ti agakas. Mabasan na kita lupot no di akasay. Sige, kagakas ako. Very good, sir. Thank you, kulama. Sana very good. Isumot lang ay sunaytan, sir. Unay daytan kaka. Kaano pa'y? Nagbalin ka aboy, wano ka dua, wano ka tulong? Italang may aste ko. Ha? Si kamutan tinagakas itinagadwalop-lupot. Si kamot bakit? Ay tudon. Jakit akasanan. Iso nga ron ako nak si kamutan ti boy. Apay trabaho mayaday ta. Trabaho ni Matyo nga madararamitan na. Masa pula madalusan na anaimbag ti kotse. Anya? Kaya't ko asumil silap akanayon ti kotse. Daytay may kaglis amin ang ilaw kas kadalamok ngagdiso ti kotse. Mabalin namot nga ituloy tagwashing kalpasan ti panagaakas na. Imbaunak nga raw ta madanagal nga amang ano mabasarag iti lupot. Anya? Iso tinangibaon ken ka? Ay unay daytan. Maksutan ti bango sa prit-pritwak. Diyak mabalin na panawan. Sapay makain-ino maklaw na yan. Sir! Kasla mapukpukawan ka iti amo. Aldak lang nito. Dakay mo't lang di tayang ti galon ti mineral water. Yawatan dakman iti inumagsar. Tanay makain-inumaklaw na yan. Maksat na iti lut-lutwak no panawak. Mabit lang. Kaya lang ka iti inuman. Imbaga, diyak pinanawan ti lut-lutwak. Naksat kuman. Antoy, inuman matyaw. Very good. Sana very good. Thank you, kunam. Taisot may parbang. Thank you, sir. You're welcome.
Apaya kasta? Nimot macho ti pagsirserbiam. Apay kumangaya pagserbiak kat sanak met asuswelduan. Mas daawak laeng. Sika timang suswelduken kwa na. Iso nga, iso timang serbiken ka. Saan kita sika timang serbiken kwa na? Kaano pa'y asinerbiak? Itay laeng. Ha? Palpaliiwan kayo lakay. Pagamuan, tanapan mo inikan ni tinuman na. Nagsaya atin abiyag tiboy wano katulong, tabos na timang serbikan kwa na. Ay, lajay kali. No problem. Ay dakila problema na jay. Tabaliktad ang tilubong. Saan mo't bakit? Laira na ngaglutluto kan makseten tilutlutwan na no panawan na. Nagla ka ti remedyo na ita. Idupod na pa'y lang tigasula. Tamapan mangalay ti inuman na. Saan katayaw awatam iti danom. Asino ayan ni Macho iti daytoy pagtaangan. Iso, tiboy tayo. Katsika, asino ka iti daytoy pagtaangan. Siyak ti asawam. In short, data adwa ti amo na. Apay ngay apagsirsirbiyan mutan. Awan ngagpaisan niya. Maibagay kan ka ti apelyedom nga Agnat. Francisco Agnat. Ay ulay day tangkaka. Anya ti bagayo kanyak, ma'am? Anya ti posisyon mo, iti na ito pagtangan. Awan samat, ma'am. Talaga nga awan. Amom ka di ti trabahom ditoy. Amok ka, ma'am. Anya nga ron ti trabahom ditoy. Aglutaw, agdalaws, agkarwas, aggarden. Wano, agistimar karag timula. Anya pa'y, All around, ma'am. amamom ka di nagiti bus mo. Awan na, ma'am. Siyempre, da kayo ko ni Sir Francis. Amom mo't lagayam. Apay nga ron, abaon-baonam ti bus mo. Ha? Ay, katapok ko dito yung sapatos ni Sir. Nas ka na mapunasan, wano mabras. Ma'am Risa, iawat mo man ito abras ti sapatos ni tayan mo. Ha? Saan ako na tumakdar, tanay makakitang mati, tumugaw tumakdar. Iawat mo pasitan. At damat lang di ta sinagmaw. Mabit lang ha, tay purwak ko. Anay ko. Kastaya kami tagi porwak. Imbarsak mo tinamayam, so anapuntaan ti ulok. Agyaman ka, taintad ko ti papaalam a brush. Nagsakit na talaga. Nagkamuulan ti moging ka. Nagpigsa kami ti parang ibarsak mo. Inton maminsan, di na kun baon-baonan ha? Ha? Ang damat lang kami ni ti abay mo, di papalak. Man anumot nga yawat mo lang. Sika ti babaonan san asyak. Ngam pinagbigyan ka lang. Masidag ka mo lagayam kanyak, ma'am, di inyawat mo lang ko matatay. Saan kat ngayon, barsak iti ulaw. Dayta ti reward mo, Macho. Reward, uno gunggunam. Ha? O naidaytan ka. Sir, umay mamanlo ka tang tiri daw tayo nagkurag iti imot kaw. Babit pa Talo ka pa. Very good. Mamin ano ka ngay suro asana very good ti bagam. Dudi ka thank you. Nadagsan. Lalag-alang dayta. May salang imak ti mangawit dita. Lupot lang dayta. Saan mo ta darat wano simento. Ha? Unay daytan sir. Sige, isira yung tiri daw. Tanay, nagtanga na kon. Amoy mo tan. Adar aramidag. Aha. Anya ti
bagayo, ma'am? Mano ti isusweldom iti asawak? Ha? Katno sa ti susweldoan na, ma'am? Amom matlagayam dayta. Nagsweldo ka, anya ti kayat na asawan. Ang trabaho ko, ma'am, is yung nagsweldo ak. Amom matlagayam. Talagang amok na ita, ma'am. Automatic na ita, Apay nga ro na baon-baonom ni Sir Mo Francis. Jak ba't paglablaban, ma'am? Jak ba't pagkarkarwasan? Jak pagdaldalusan? Ngam kanayon nga baon mo. Ha? Pati ni Risa ket baonam. Susweldom ka di ida? Ha? Ni mamad. Saan mo't anadagsan dagi di trabaho? Agiyawat lang mo't kinakalaglag ang abanag. Jaski ka talaga macho. Maumaaken ka. Iso at ti sayak ti sweldom. Ha? Ay, unay daytan ka. Sir, apay ngay anak sayam ti sweldo. Asino tinangiyawat ita iti sweldom? Ni Ma'am Clara, sir. Inawat mo man. Nagreklamo ka ko ba? Imbis nga agin Chris. Nag-decrease mo, sir. Madi ba ta? Nagano ti trabaho. Wen, ado ti trabahom, ngem ado mo ti sweldom. Naksayan nga rodan. Ibangam kani Mamo a Clara, iso ti mangilawlawag iti dayta. Mabit lang, sir. Yawat ki man na di aspilay nga da ti drawer ti lamisaan. Mabit lang, taala. Teng-tenglet ngamin na pinapisa nga badong. Ikas iti aspili na. Alto iti aspili. Di ka pala ngamin gumartang iti baro abadom. Nagano ti sweldom. Anya pa iti igatang ko ngay kat naksayan nga rodan, sir. Ulay day tangkaka. Masikuradak. Apay bakit? Apay day ta babaonan tayo sa tagibaon. Namaysaan na kamanon. Kanayon na ka mamaysaan. Kasano kat mairanamat nga adar aramiden na nagpatulong kaniya. Ruamam ngamin, abaunan na ka. Kinapudno na kat palpaliwak. Palpaliwan ka ba? Apay nga ya paliiwan lak bakit? Kano si kama, ti baon-baonan na. Si ka ati mangibaon kan kwa na. Mahawon nagpaisaw. Nasayaat ka diti kasta? Ati babaon na masuswildwam kat iso ti mangibabaon kan ka? Ay madia. Oray siyak, diyak kaya ti kasta. Madia talaga bakit? No amirisem arimbag. Oray saan mon nga amirisen kat talaga amade. Iso ang masapula kasarita tadaya macho. Damagak no ison timang sweldo kan ka. Apaya pinayabandak, ma'am. Naamiris yung kaday, narumbang lang nga isubliyo ti kinisayo iti sweldaw. Saan? Sika ti pagamirisan me. Ha? Damagak man, numano ti kayat mo nga isweldo kini Sir Mo Francis. Ha? Ne? Apay nga siya timang sweldo kan ko na, ma'am. Da kayo at timang sweldo kanya. Pudno dayta, ngam sikamat ti amo. Saan mo ta, ma'am? Da kayo ti amok. Apay nga rod nga ugalim ti agibaon. Pasit labaw nagdagiti, ma'am. Para kad ka. Ngam sana may parbeng abaon-baon ng ti amom amang susweldukan ka. Nawatam. Ha? Kan ti style mo amang ibaon kanyak. Kasla siyak at talaga ti babaonam. Kasano ay di style ko nga ibagbagayo, sir? Kastoy. Yawat mo man na ita. Wan gagpaiso. Kasla ka agibabaon iti katulong. Kastoy kumaa. Excuse me, sir. Pakiyawat si man na ita. Excuse kunam. Paki kunam.
ken iyo taramatem sa namo. Naawata, macho. Sir, ma'am. Sige. Sorsorwam te thank you wano agyaman saan kita very good. Anya? Kasla mo lang si kanti maestro, wano amo, uno kasta. Macho, ag sursuro ka man iti good manners. Kan masapol nga amom ti usar ti thank you, kan very good. Ma'am. Apay nga ron na kinisayan nyo nga iti sweldaw. Bingay ti baon-baon na matao na jay. Ma'am. Isubliyo di husto asweldaw. Saan kunton abaunan ni sir? Nakapuot ka mat ngamin ng tibabaonan, nga iso ti agibaon. Agyaman ka, tada na saya at apusumi amasyan kan ka. Tano saan pagtalawon dakan? Sana ma'am. Kasapulak mat ti pagswelduan. Iso nga ikatikon ti saan nyo akayat nga style ko. Nala, padasim pa'y abaonan ni sir mo ta, ora mismo, pagtalawon kan, adyak pa'y ited ti sweldom. Wan ma'am, very good. Thank you. Naawatan dak. Kan kayat dak pengay ka ni ti tsansak. Thank you very very much ma'am. Ay, unay daytan kaka. Nala, ited mi matlang ti sweldom. Nga 9,000 kas all around worker. Very good ma'am. Thank you very much. Just kay ka talaga. Nala, mawatan da kalatan. Basta trabaho ka na imbag. Kan raumam ti amom, ha? Tapno nasaya ti amin. Ay, unay daytan kaka. Itan papagayam, tinagibusan, ti pagkasaritaan, anapauluan. Na may saan nakamanal. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.